Kumugezaho yananiwe. Reka nitumara gukira nawe. None dusigaye tumara amezi abiri tudahembwe cyangwa se ukwezi kugashira tudahembwe, tugahembwa mu kwa kabiri nabwo tugahembwa icenze nimwe, igasanga ibyo wa consommation wakoresheje idahwanye n'ibyo na saleri baguhaye. Tuba tugejejemo nk'amezi abiri bakaduhemba iminsi 15. Sasa iminsi 15 ntabwo yatuma dutera imbere, amadeni, kurihirira abana mu ishuri n'ibindi n'utundi tuntu umuntu agomba kuri we mu rugo. Buno turi mu kwa gatandatu ariko twahembwa yo mu kwa kane. Noneho rero kandi abakoramo bacumbika cyangwa se bahaha, none waje kubona ukabona ukwezi gushize udahembwe kandi uhaha urya, ayo uhembwe nayo gakaza ari cenze nimwe mu kwezi ntihwane n'ibyo wariye, ugasanga urukundo rusa n'uri gukorera ubusa. Turasaba ko twahembwa neza, tugahemberwa igihe, niba ari amafaranga y'ukwezi dukuri tukayahembwa, niba ari iminsi 15 tugejejemo nayo tukayihembwa, tukamenya ko tuyihembwe tubarayikoreye. Ariko none kumara amezi abiri udahembwa ari nk'abacumbitse baje gukorera inanga, inzara irabica pe. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ni kwitegura, niho kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje.